اشواق حجی یا تمن 19 سالی آکنجیا کمپا ایسیان أو قتلك عمر أختك أنت دمرت حياتي. گرته ویدیو خوب برچاو دکد یا کو روپرو چکدار داعش بوی یه دست دریجیل سر کری أخي كنت 14 سنة. او هفته روزان لدفوی چکداری بو لگند رامبوسیل باشور شنگال پاشی باز دایه أنت دمرت ناوی وی چکداری محمد رشید بو برنیاز بو ابو همام بل نافي وهمامة نافي حقيقي محمد رشيد. تمنی وی 45 سالن خلک بغدایه دزگهن امناهی عراقی او دست سر کریه تا چاقیتت گوته یعنی از عمری که اول بغدا دادگه هاوی هاتیه کرن دان پیدان کریه کووی زوری لأشواق کریه هر وقتی سکم موچه ویدید يعني جام كوي نمو اغتساب کا يعني جام کا هیر زل دست داعش دايما قالك يم قرتي اس فاجئي مفي تشتي والبام تشتاكي قالك بخوش جيبو وقتي كم قرتي مبجافي خوا وي داعش المقابلي جافي خوا ديتي والبام اس قالك كيف خوش جيبو هكا بابي مرة هاتا محكمة وكأوجي كي موجود بو وقالك انسان موجود بو حكم تفيني في جافي دويكر يعني قرار زكي مدا وتفكيرا و 5 سالة وتشتكى من الدلي خوا ده همو سريا كو دوكري متشن همو من الوقت فيرا دارا يخست وقت كم تفيني في جافي دويكري باب اشواق جی دگل دا چویت دادگهه دیمنی وی چکداری لبر جاوایه کو خو رزیل و ملیل کربو گوتن جنت هاتن دان پیدان کریه به تاوان خو چند حوالن خو نمازه در حق کچن کردن ازدی ودي شعورك بزحمت يا بري ويا ددويجي قال لك مكيف خوش في وقت كجام مقابلي مجرم راوستيا وبيفيت اخفتت إدنا خوش قودنيتي والضد وي ساكني وقوكا توسا المكريا وتوسا الخشكيد مكريا والكاجيد مكريا نبس بسري بتنيها تكرن بس قال لك باشو وقتك كتب 5 سال هذا في أول مجرمة والدري قانونات تسكني والمحكمات تسكني واعتراف بو بزمان خوغو موسى الاشواقي كريا وموسى الكشكدي زيديا كريا اشواق دادگه کرنا ابو همام بتچاوین خودید لی او زوریا الویهات یکرن برینکا کیره هفته و 7 کس جمال باتاوی کفتین دست داعش دا جارنویس 39 جوان هشتا ندیاره اشواق كيفاتات شاخي قوتن دي اعدام بيتن او كس أريز قالك كيف خوش بون هكا قوت الحكم عدام هاتسر وأزي مرتاح تربم هكا قوت نمي يعني خلاص بما عدام كديات پشتی 5 سالین چاواربونه اشواق شیا وی کسی ببینیتن اوی کو دزرجیل سر کری و دادگه بیجیته تا دزرجیل سر مکریو سزای سدردان جی کفت سر لی او چاوره کاده کنگی سزا هیت بجه اینان دا کو کیف خوشیاوه تمام ببید ایوب نصری روداو کمپا ایسیان